سلااوورێز پشتی بنافکردنا 21 ئادارێ وەکو جژنەکە نیشتمانی لێ سووریێ وەزارەتە ڕەوشەنبیریya سووریێ و بە هەفکاریە لەگەل ئەنجومەنا نیشتمانیە کوردی لە سووریێ ئەنە کەسێ لە شاما پایتەخت فەستیڤالێکە نەورۆزێ ئیسال بە ئاوەیەکی فەرمی تێ لە دارخستن. ئەv فەستیڤال ji بۆ کوردên سووریێ بۆ جارە یەکەم بە ئاوەیەکی فەرمی دەبە تێ çi wateyê ji bo ronîkirina vê mijarê niha serokê xwecihîya Encumena Niştimaniya Kurdî Sûriyê li Şama paytext Rêzdar Luqman Oso ji Şamê bimeraye. Dema te baş mamoste Luqman, ev yek ji bo we ji bo enekesê yanî li darxistina Festîvala Newrozê li Şamê bi awayekî fermî tê çi wateyê? سپاس مامۆستا صالح و دەرفەتا وەدامە و ئەم کارە بن دریا رادیاوەرە ئەم دەنگێ خۆ بگینن ملەتێ خۆ بگین عالەمێ ئیرۆ نەورۆزە مەل شامێ حاضر دەبێ و وێلدارکەوێ بشکلێکی فەرمی نەورۆزامە ئیسال جودای ji her salê berê tedî berî çardê berî dehdê her de esedadê û di rejîma Baez de newroza me qedexeb û me nikarî bikim me emir waqe me dikir yanî wek dîfat û milletê Kurd diketin ser tebî'a û karê xwe dikirin. Li îsal piştî rixistina nîzamê Beşar el Esed û nîzamê nû hat me ke Kurd û hêzên Kurdî û xastin enekesê me xwedî em nemaman muarede di hundirê Sûrî de em şerîkin di hundirê vî welatî de û em cizek ji vî welatî de û em şerîkê şoreşa Sûriyê jî bûn. Ji ber vê yekê me danî me xwest rûyek nû em pêkar bikin ji ber doza Kurdî li Şamê hel dibe di riya hîwarê de riya danûstendinê de û ji ber vê yekê gelek gavnî hatin avêtin. Yek jê tedî Sûrî ji ber xwe bi ke rejîm serokê Sûrî Ehmed Şera ji ber xwe de mersûmek derxist reqama 13 navê mersûmê di wê mersûmê de sê-çar noxta yanî xuya kirin. Yek jê zimanê Kurdî etiraf zimanê Kurdî kirin û bên xwendin di medarsê Sûrî de û menatiqê Kurdî de a da cejna Newrozê cejnek netewî ye. باشه مامۆستا ببوور ez axaftina te dibirim yanî hinek rexneyan dikin dibêjin ev mersûma sêzde ya serokatiyê ya serokê demkiyê Ehmed Şerع û her wiha heta mesela em bêjin Festîvala Newrozê jî tiştê demkîne dibe ku bi demê re werin em bibêjin ji nav werin birin yanî ne tiştekî di destûrê de hatine çespandin hûn wekû enekesê çawa bersivaveyekê didin. Di rûniştina me wefdê me enekesê bi serok Ehmed Şerع re û bi cenabê Wezîrê Xariciyê Esad Şîbanî re di war rûniştina de ev meselê dibêje tereh kirin yanî xuya kirin û dibê guft û god ortama we diçê bibe piştê westendiyê gavek baş e erênî ye lê dibê guftûgo bibe ew wefdê me müşterek ew wefdê müşterek bê Şamê bi we rûnê hîwayê ser meselê mane. Yek jê nû etîrafa destûrî bi ev tiştê we derxistî heta wan jî xuya kirbû nû tiştê me derxistî ne nihayeta doza Kurdî ye. Tiştî dijî hene wadê hûn şerîk bin bi me re û kar bi vê dewletê bikin em karin guftûgo bikin li ser va mesela û karibin destûriyên etîraf bikin wek li cem wan vekirinek hebû nû etîrafa destûrî bi van tiştê derxistinê bibe wê ne mişkilak mezin be. Ji ber vê yekê jî me diyê nû madam doza me li Şamê hel dibe û madam em ne opozîyonin di hundirê Sûrî de haliyen em me xwedî em şerîkin ji ber vê yekê ew mersûmê ji derket jî em çûn me li deriyê wan xist li deriyê dewletê xistin û ev mersûmê we derxistî wer li ser erdê em û hûn şerîkê hevdû bin bi hevdû re vî karî bikin. Me berê xwe da Wezara Çanda Sûrî بمعاونة وزير وزير مسافر بو تديم أزمات طيران فنجر يعني بندوي شان روجامان لدور أمشون معاونة وزير أمرونشتن ما طرح كرو كيف أخوجلك يعني إيش بفكره وما جو أموال داتينن كدولة دولة السوري لبر استحقاقات في مرحلة هجر أم دبين فعلا أم نتوك جدان السوري وأم شريكة في ولاتينه أموال بيشيا استحقاقات جوالتي خواستن انه ورم بهبدور نوروزي تشيك
باشه ما قلت كيف أخوان ببوری از جاردن آخافته تدبیرم جواد خوازم بهتر پرسان بله. بکم یعنی كلام رخنگر جاره کدن دبیجن که بردا نوروز لدیمشقه لشامه بردا چه دبی یعنی ج سال نودی دا کردان لدیمشق نوروز چید کرد از بخواه یک جوان کسان بوم که ام ببیجن داویا سال نودی دا من بخواه بشداری نوروزه که لشامه بوم لسر خورسته بو یعنی نوروز تم لشامه دبن تایبتمندیا وی که چیه یعنی اگر ام بدن برچاوان کو تنی او ام ببیجن او وی فرمی هاتیه سر و چه روشه دگو هره یعنی افیک براستی نوروز عمل شامي واتجي تدبيج نودي دز حاضر من حشتي وششاجي نوروز ما تشكر وما مظاهرات تشكرون بيشيا قصر شون وشهيد محمد آدي مداني لأف أم كتنا دمك نودة أو دوام نو دبي إجا أم بري مثلا بوسيديوم بمكاري خدكر بشكلكي دي فاكتو أمر واقع لسر ساحة سوري مكاري خدكر لإيرو أم دبيجن أم شريكي في ولاتينا أم جزء في ولاتينا ملتي كرد ملتي جداي دهندري سوري ده ودو زامل شامي حل دبن نلج دربا شامي حل دبن ما دام دو زامل شامي حل دبن أم في دولتي دين البيشيا استحقاقاتي في مرحلة وما دو جوان كرن ورب شريك بمبرة وبراستي وان هاتنا جيدان ما حاضري كرنا لتشتي دني تشتي لوجستيل جمنا مادام بون شريكي ما ودبن رعايات الدولة اب نوروز دبه نوروزك برنجكي نه برنجكي فرمي واوج مر دعوة وزاراتها وبلكي سروك شرعجي دعوة ويجي بذا ودبلوماسي وسفارات موجودة هندر الشامي دعوة فرمي وبرد بنافي وزارتها شاندا شامي سوري ويهر مادام ريكش بيشياتا بكري شمات امير رخنا فيريه بكن امير فيريه كمرحلة كنو رؤية كنو سياسي ام دخوازن دبير يد كار بكن جبر داخواز عمل شامي وشامي حل دبه جبر ويكي هر چندی از آنم افتشته که بهتر یعنی کلتوریه بهتر چاندیه جی لهنا گره ددن به سیاست دا هون جی وكو أنا كسي وكو أنجمن اجتماعية كردي ده هولدان دنا كوب بيجن گفتگوی سیاسی به دمشق رابکن به دستاردار دمشق رابکن جبو ورگرتنا مافین کردین سوریه هنا بيجن نابين كو افغاوا ك بري اويتنا غاوا سياسيه كدوي انجمن وكو فرمي بريكفتنا كي لدمشق رونه يعني ريكفتنا كي بوانا امزا بك و بشراجي افتشتين چاندي ورن يانجي اف علاقه في جويت نينا مثلا نوروزي وآهنگا نوروزي علاقات مسائل سياسيتنا مسائل سياسي وفدك ماي مشترك هي أم ملتزم من وفدي وبرياري أو وفد بستينو وما خوستي إنه قفتو جو بحكومتي وبفي وفدي هان ربيكرن كأنا كسيما دوز كريه وأم حاضر نجي بفي قفتو جو بنافي في وفدي أم بكن لي أف قافني باتجاه إنه أم تطويرها علاقاتها بكن وأمكاربن حوارك فره بكن في حكومتي حتى بقين حقوقي خوي سياسي وإنا توي قالك سپاس ماموستا لقمان أوسو سروك خوجهية أنجمن اجتماعية كردي لسوريا لشام پایتخت قالك سپاس جبو دماته سرچاوي معنا سپاس يا واجدكم سرچاوي